Казан Сили. 15 сағат 10 минут. Радио фондынан деген циклдан шираттағы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне Галиәскәр Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театры артистлары башкаруында Агыйдел спектаклен тыңларга чакырабыз. Мирсәя Мир әсәре. Спектакльнең режиссеры Марсель Сәлимҗанов. Рольләрне башкаралар: Гаяз, Наил Дунай, Ильяс, Халим Җәләл, Артык Бикә, Рәмзия Хисам, Имами, Габдулла Шамуков, Күчәрбай, Наил Әюп, Ибрай, Хидаят Султанов, Низами, Сәлим Мифтах, Зоя, Асия Гали, Маһибикә, Фирдәүс Хәйруллина, Пүлән, Бюро члены Рашид Шамкай, Шафик, Кулак сәүдәгәр Рауил Шәрәфи. Килен Шафикның хатыны Рауза Хәйретдинова. Сахау Шафикның атасы Габдулла Фатхуллин. Сахауның хатыны Гәүһәр Камалова. Шалмалы Фатих Кульбарисов. Кажанлы кеше Әнвәр Габайдуллин. Әлимгол башкорт сәүдәгәре Әсфәр Шакир. Аязгулов Ирек Бахман. Рахманов комсомолец Расим Салах. Зөлхиҗә башкорт кызы Ләлә Гыйләҗева. Малай Фирая Акбар. Күмәк күренешләрдә театр артистлары. Спектакль магнитофон тасмасына 1974 елда язып алынган. Хәзер игътибарыгызганың беренче өлешен тәкъдим итәбез. Гаяз ничексің біздің туған яқта? Сиңа ұшимы? Искиткеш. Мына шушы таулар турында сөйлейді менен сені. Сен сөйлегенде бұларның ширегінде көз алдына кетіре алмайдым. Гаяз. Ая. Ләттегі биік тауларны көресің бі? Қызыл ярны. Я шуннан. Мына шунда Агыйдел белән тау бәрелеше. Күрсәң, хайран қаласың. Білбіз, Ильяс. Үлгірген қатынысын қалдырмабыз. Hey, үлгірмеше. Каникулға қунаққа қайттыңыз біз. Ильяс. Әйе? Шифнайды. Су кіреміз. Әлбәтте. Әш. Havasın bir sulav nitira. Әйе. Ильяс, ана көресің ме? Мәсәлән, шерки ме? Енді шерке болсын. Қыш бойы көкіректерімізге тұлған микроплар үйірлері біле шығып кеттілер. Қарана. Қара, кислород ашысына шыдай алмайшы, жерге қиналар. Алайса Гаяз, менің де көкіректе жиылып ятпасын. Ябы? Көрдің? Гаяз, қараны сен менің мускулның қуатылығын. Қараны. Қояры? Ішін кәлі өтірдәйін. Масаясың келі. Гаяз, масаясың келі. Ильяс, жүләрлән. Сиңа жүләрләну келіші. Ильяс, қаралы. Әгер де шушында қаршымызға бірәр қыз келіп шықса, Нерсе? Кім болды бұл? Ильяс? Гаяз, әллә бұлбұл тауышы шулай жыр болып ишетілдейінді? Несі, бұлбұл, әллә сен нейме? Ай, бұлбұлым. Ай,
balam, vay balam, ağidenin kamışı. Ay balam, vay balam, ağidenin kamışı. İşitelle elle bıl, elle kızlar tavışı. Elle kızlar tavışı. Oyaz, elde malay, ağidenin orayağına gideriz. Gittik! Ay da şişireyle! Şunda bir de orgelleri! Yemli nasıl müzi bizning Og'idil bo'ylari. Oy balam, voy balam, Og'idil. Apay, dedi og'alar shib to'xtadilar. Oy kuyib burilalar. Oy ishlab yuradilar. Qo'sh, hayda qo'sh. Hadi, qo'y. Oyaz! Nega tovush bo'ldi bu? Kim bo'ldi u? Alla o'zi bizning tovushimiz. Og'idil havosida qizlar mumina urilib, qayta ovoz bo'lib yomg'iraymi, İlyas? Elle tadı! Oyaz kızlar! Hey, to'xtamiz qizlar. Kızlar! Xayrli ertangiz bilan tabrik etamiz. Rahmat. Qizlar. Siz kim, qizlar? Ko'p bilsangiz tez qo'rqaysiz deymi? Kızlar! To'xtamiz kızlar! Kızlar! Gitdilar. Kim bo'ldi u? Kimlar bo'ldi İlyas? Quyosh bilan birga turib, Og'idilga suv quymoqchi qiz. İlyas, Kim u? Birga qo'yib kelib chiqqan. ayda ortlardan yuguramiz. To'xtamaysiz. Ol qiz mening yuragimdan 50 narsani olib ketdi, malay. Mening yuragimda narsanidir qoldirib ketdi oxirisi. Bizning ovuldagi birinchi kunimiz ana shulay ko'ngilli boshlangan edi. Lekin qizg'anishga qarshi bizning bayram tuyg'ularimiz qisqa umrli bo'lib chiqdi. Go'zal tabiat quchog'ida ko'milib yotgan tinish ovulning tinishsiz yoqlari bizga ko'rinirga oshiqdilar. Kun sayin shulay seni turgan bo'lsalar. Voy, bir shomag'ayas. Kun sayin bulay elakmas. Nek? Chunki qo'noqning qadri 3 kun kundilar bizning ovulda. Onları tinishqina yol etib yurishga to'g'ri kelmas oxirisi. Ayya, shulay raqlar tisli ko'rina. Ya qo'yas. Ko'rdik, bildik ovulning hallarini. Shorasla kirishirga kerak. Toshaqma. Barısında ko'rib, barısında bilib ulgirdikmi so'g'ari biz? Yoshlar bizdan yordam kutamiz deylar. So'zmiq.
Диләр генә шул. Яшьләр белән таныштырдым үзеңне. Тирек кулак күргәнем юк дигән идең. Онсын да күрсәттем. Тапмаса хәл әйтә. Күрдек, ул ата буржуйны. Тукта Баяз. Әнә, нәрсә бар? Ибраһим абзый. Тешсез Ибраһим абзый монда таба килә. Эй, Ибраһим абзый! Ягъза әйдә безнең янына туктап китегез. İlyas Kaysa, sağlık İbrahim Bey. Ya İbrahim Bey, qarana Bayaz. Avulumuzda bir medeni Kristiyan var deb söylegan edim men. Mana şunu endi ol İbrahim Bey. O'zi mana qarshida bosib turadi. Dürüst aytgansың, mıyığı Maksim Gorki'nikini aşagan degan eding. Tishsiz İbrahim'da istagansindir әле. Yo'q, aytdi. Lekin qarshimda tish nabzi jilmayib tura. Esanmisiz abzay? Isming nechik? G'oyas? Mana Yarman polisi qirib qaytargan edi. Mana Sovet tag'in tishlaydi. Ha shulayda qo'shamati qoldi. Tishsiz İbrahim deb yuritalar o'zimni. O'tirishingіз. Ya, o'zing qaysi ovuldan? Shahardan İbrahim abzey. Zavod yigiti. Рабочий. Ko'pdan kutaydim men sizni yigitlar. Bizga qaytib bek durust ishlagansiz. Ya, qaylarda buldingiz? Nelar ko'rib o'lgirdingiz endi? Ey, bulmagan yer qolmadi İbrahim abzey. Yashil yo'lga tomog'inda buldingizmi? Buldik. Tomoqni uzgandan so'ng jayilib yotgan shiramlik yer bor, shunda. Anda ok barıp gitmedik İbrahim. Hey, enem. İn motor yerlerini ko'rsatmagansiz bet qonog'ingga. İn motor yerlerini. Hey, tashlag'iz Ali İbrahim Bey. U shayton tayog'ining nasasi motor bo'lsin deydi. Hey, enem. Narsa o'qitamayib, hamon xiyollanama. Hey, sen yalqov qizim. Hayda, lig'irdog'imda bu. Hey, İlyas'ım. Men bet seni şol şirem yerlerinin motorluğun körülük bulup, küsem açılıp qaytırdık köteydim. Hikmeti nersede soğanın İbrahim abzey? Onun hikmetini kayım şundan. Ayda Kuşerbay. Otur ayda. Onun hikmet. Ana. Anda bir kötü yigit. Kaya barıp verlerken işlerge bilme yeriler. Müjdanınızda alığız. Okul üretiniz üzerine. Sağ olasınız. Selam olsun. İskender isimliydik lan. Ayda yarı balalar. Oturuşunuz. Sen G'oyasenim onun hikmetini narsa deysen. Onun hikmeti şunda. Yigitlar sizde tınlağız. Şuşu çiğrem jirlerinin ərəm yatığına. Eğer demeytem şunu buldurıp qarasak. Bir neçe hocalık, komsomollar birgelep ukmaşıp alıp durup, men aytam şuşu çiğrem jirlerini kesip alıp, birgelep gün küre başlasak. İretuşu bulup, başkuz alğançı hükümet bizge maşina, traktor verip dursa, nege? Vallahi deyip aytam, üstüne bilgirtemiz. Pomidor kirek mi? Kıyar kirek mi? Kızılburuş kirek mi? Sen ne deysen Kuşerbay'ınım? Sen de min aytam, tak ve sahavını bayıtkançı, işmasam üzü bizge işler edin. Koya kuzgaldım. Şüpre. Uğrakma, bayınmanda yok. Var Kuşerbay, qayt. Sen ulu İbrahim abzine tıgnama. O seni kıtırtıp eller işletir. Var, qayt da bayının arkasın qazı. Anettin. Üzümün arkamını qaşımasın. Ben de digindi bişara. Uynamaz, gülmez, aşulanmaz. Durak da tugul. Akıl da jitip etmeye xara. Akılı jeterli hanım. Sen arıslanыңны dağalarlık yigit beyt. Jitmese bilmegen moşkinası yok. Mene şol. Ya yigitler, silesen söz çığa, türksen köz çığa degandey, koytuşuk da yotuşuk. Toktar. Ana. Tınlağız. İmeli ikile. Anı da tınlap karıgalı. İmeli tuğan. G'oyas.
Bizning partizan ol Imali abzay. Imali to'xta, eshitdik, to'xtasang da yaray eshitdik. Ağaç tavuşununa işitesiz siz, üzügiz ağaç bunlar. Sen ağaç tavuşu çıkarıp yürüyorsun iş Imali tuğan. Yürek tavuşu ol, anağızın astın iskeylendireyim. Yürek tavuşun işitmeyse. To'xtayın de Imali. Kulaklar aldığında gel. İlyas mı? Nihal, bredek. Şak. Dik bu yolu yalgırsın partizan. İlyas min tugul, ana o. Kovazima vurumun. Imali. Nihallarda Imali abzay, isenlik mi? Görmeysin mi değil? İmeli abzan bütün avulga baş. Bu aşağıdan kişi bitmeyin. To'xtayın de Imali. Kulaklar bile iplebrek sileşip qaradı. Ana tigisi onun şehirden qaytkan Ravuçi simyasından. Çiver yigitler görüneler, esin sükunesi. Ağlar gibi çapta biz de çiveriydik. Siz, yaş bil kuarlar. Niye qayttığız avulga? İçeriye mi? Allah, muallime artından sirttirgenler. Muallime şehbit bizning motor yigitleri tez eğlendirip turatırlar. Parıldılar. To'xtali Imali, to'xtayın de. Nega sen urumsizga yoshlarni öğreteceksin? To'xtatma sen meni. Bilem, bular da boş qo'ymaslar, qaytib ketuvchilar bo'lg'ali deydi. Ko'rarmiz, to'xta. Ting'lab turibsiz mana. To'xta deyman. Yari. Qarala İlyas hanım. Ertaga qunog'ingni olib o'zima kel. Imalini de chaqiram, sen onun kirli mirli silaridan qarashma. Yari. Rahmat. Imali, to'xtali. Imali to'xta. So'zim Menimcha yigitlar, İbrahim avzining aytgan so'zlari bek qadrli so'zlar. Dik mina olay uylar shul bir o'ziginami? Alloh ayaruvchi boshqalarda bormi? Aytik mina, hukumat kerakli mashinalar bersa, ham oldan yo'l ko'rsatuvchi kishilar bo'lsa, sizning orada da artiyaga yozilirga tilovchilar topilar edimi yigitlar? Nega topilmasin? İbrahim avzi gibi kırak bilen yer sürüşçüler az tugul bizde. Şular et yigitlar. Albatta şular. Nig'mat abi. Amana sen İbrahim abzining so'zlarini nechta qaraysan, ha? Artel turladim. Hemen senga boshqa ish turida kengash itarga deb turar edim hali. Nima ish? Ozroq moya to'plab bo'lsa, savdo ishine kirishib qarorga deysan. Senlar sabiy. Aqldan yozdingmi-la? Qarang. Qo'yan yuvaningsen bulay kulurga. Zaman o'zi iratadim, zaman o'zi. Narsa? Siymay jetdimi? Savit sen sıngar o'rnina ikot jigarga. Kecha o'rnina sir so'rga yo'l ochdi. Ha sen? Qarang, qo'yas. Mening ovulda bir obiyim bor deb maqtanaydim be. Ko'rding? Nechik olg'a ketgan mening maqtovli obiyim. So'ng bitali kengash itu ishli boshlav degan so'z tuga. Shu, men de birda yuqog'ini aytmayman. Qarab turamda Savit qarshi kelmay, kishilarni savdo etalarda nima degan etib yashaylar. Men kimdan kim? Nesa to'xta. Talib. Yo'q, sen ishlasingmi, qo'yas? Sen oshiqma Nig'mat avzi. Sovet hukumati savdo etarga yirik bilgan ekan u bitali vaqt qisharog'ini. Ayye. Olay bo'lg'achdan nega komsomollar savdo etdi? Kim? To'xta, abi. Nesa to'xta. Narsa söyleysin sen? So'ng nizomiy komsomol tug'ilmani? Komsomolunda samiyat chayni, onlarcha barkit yo'q. O'zi kirlatib savdo etdi. Sizning bilan. Ana doktoram ekan. Mag'iz, boyasiz yo'g'inda nizomiyning singlisi kelib nashri qog'ozni qoldirib ketdi, olig'iz. Da, qo'yas. Xallar tug'an. Shoqti qiyin xallar. Nishibis qo'yas. Narsadan boshlaymiz? Menimcha ovul yoshlarini jiyib, ovulda agitatsiya ishini yayildirib jibaramiz. Hech cheksiz qo'yas. To'xtani. O'qigani narsa yozdilar ekan. Qo'yadi. İlyas İptaş. Ertaga kish soat 8da iptashingiz bilan suylashib o'tiruv uchun bizga keluvingizni o'tiram. Shin ko'ngildan bo'lgan o'tinishimni keri qoqmassiz deb ishonam. Kom salami bilan
М. Сұлтанбеков. Мына сиңа ма? Бұл шол бетінде абай айтқан Низами үзе. 1927 ел деп қоярға да ұнатмаған. Тарихи документ емеш. Нештеміз қоясыз? Барамыз ба? Барлық. Ешшексіз барырға керек. Yok, minен bu Зоя фамилия olan. Tağın apa. Gerek mi? Zoya mi? Zoya? Son bit qaşağına siz benim müəllim apam edegizemne hazır indi. Unut. Hazır biz senin bilen ahiret dostlar. Şulay da oңайсыз iş. Birini tugün özüngni bala deb oylama. Kızlardan jetkenligin, jigitler yaşına qarab tugul, ko'kragini qarashadi. Qorqanda men jigitlerden Zoya. Apa, tağın apa. Tapqansın qurqir narsa. Bir, senin kebek motor kızlar öz qadirlerini özleri bilseler, 18 yaşlık malaylarını da, 50 yaşlık ağaylarını da bir rahatlanıp öz kızlarına bit alalar. Allah, sen bigrak deyindi Zoya apa. Apa, tağın apa. Zoya indi, Zoya. Nizami. Mahibike, sen нәрсе? Әллә ялып қорқып тұрасың инде? Қорықмайм да. Nizami, алар безнең ячейка эшләре белән кызыксынмаслар микән? Син әлбәттә кызыксынырга. Ой, безнең ничә ваенда җыелыш уздырганыбыз юк. Шунысын онытмагыз. Алар егетләр, сез кызлар. Әйе. Барыннан да элек кызлар була белегез. Ярый. Эш өчен үзем җавап бирермен. Әйе. Қонақлар келді. Барамыз бақшамыз. Кунаклар, рәхим итегез. Әйдә, уз, тартынмагыз. Сәлемсіз. Нинди егет булып кайткан безнең Ильяс, Рәхим достым, уз. Таныш булыйк. Низами Сұлтанбеков, исәмсез. Фаяз, бигайбәт Фаяз. Утырыгыз, тартынмагыз, утырыгыз. Менә шулай. Я ничек? Шәһәрдән соң ул бик күңелсез күренмеме? Рахат булса да тұрған жер сағындыра туған ел диләр. Шәһәрнең үз матурлыгы, авылның үзенеке. Шулай да шәһәргә җитми. Кабзыйк берәрне рәхим итегез. Сафа. Тартыгыз, тартынмагыз. Менә шулай. Әле шексен. Киноларда нинди картиналар күрсәтәләр? Сали китсәң күгенде ул. Менің өзіме мәсәлән 41-ші деген картина бик ошады. Миңа быел караган картиналардан иң ошаганы Броненосец Потемкин булды. Шайтан алгыры. Менә шушы авылда ятып артта калабыз, билләһи менә. Менә мин хәзер Багдадский борны карар өчен генә дә Казанга барып торыр идем. Дуглас Фербенкс. Эх, уйды да бит чукынган. Менә күпме тырышып карыйм шуның кем уйнарга. Юк, булмый. Гаяз, бу синең блокнотмы? Сез мине калдырдыңыз. Ой, ана шыгам. Бер генә минут гафу итегез, мин хәзер. Кызлар, сүндер. Таныш булыгыз. Безнең мөгаллимебез һәм шулай ук комсомол ячейкасы секретаре Зоя Туташева. Зоя таныш. Зоя? Гаяз. Очень приятно. Зоя? Очень приятно. Ильяс. Минем сыйдым. Mahibike.
Tanışmagan ekan. Шушындай матур бүлмәдә нәрсәдер җитешмәгән кебек иде. Баксаң, күрсәң шушындай күркәм кызлар кирәк булган икән. Шулай бит, Ильяс? Bizden başka ne bek matır külüşüp oturaydık әле. Безгә Низами Багдад караган шундый оста итеп уйнап күрсәтте. Nizami bizning ataklar. Ya inде Зоя, егетләр шаяртканда җитәр. Nega durish түгелмени? Oy, bilasizmi narsa? Qish kuni kelsangіз иде siz bizga ko'rardingiz bizning Nizami. Balki bilan hozirda biror spektakl o'ynab ko'rsatirmiz, ha? Ayday, siz de qatnashsangiz. Nega qatnashmasqa? Mening masalan Halil o'ynaganim bor. Mening yo'qchi qarshiqmi? Ular, rahim etigiz istar yanına. Rahim etigiz әллә инде тартынып торасыз? Килгәч тартынып тормабыз инде, килгәч утырабыз инде. Туташлар ни өчен утырмый? Кызлар. Yok. Eng elek qonaqlar o'tirsin. Ярыйсың, алай эш бездә генә тукталып калган икән. Батырлык күрсәтик. Куй. Менә шулай. Утырагыз. Yüklərdə uyanır ikənlər. İlyas abi, eyləgiz, oturaq indi. Бәлки монда ялуына түгелдер, бәлки монда нишкәрәк берәр хис вардыр, Маҗидикә туташ, а? Менә хәзер әз генә кыюлык кертә торган сыйдан авыз итсәк, бар да рәтләнер. Ягъзәле кунаклар, каладан кайтып, авылыбызга ян биреп йөрүче кадерле кунакларыбыз хөрмәтенә. Күтәрик беренче бокалларны. Ильяс, син нәрсә? Юк, рәхмәт. Мин эчмим. Син бу бит виноградсу, моны бит әле кызлар да İlyas эчә. abi, tutығыз, мыңылы тавыш шықсын. Эй, бер рюмканы гына инде мин аны шушындый кызлар кыстап торганда, авыл булса да эчәм. Браво, киттек. Шулаймы? Киттек. Әйдәгез. Киттек. Кунаклар, шулардан җитшегез, тартынмагыз, үзегездә кебек булыгыз. Шәһәрдә күңелледер инде. Теләсәң театрга барасың, теләсәң кинога барасың, теләсәң циркка барасың. Шушындый Низами кебек талантлы артистлары, Маһидикә туташ кебек, Зуя иптәш кебек шибәр кызлар булган авылда клуб һәр көнне гөрләп торадыр инде ул, Гаяз. Шуннан да Зоя туташ. Авылда яшьләр күп күренә. Нинди яшьләр алып барасыз яшьләр белән? Гомумән комсомоллар арасында нинди культура агарту эшләр алып барасыз? Караңыз, мондый җитди сорауга җавап биргәнче тагын берәрне күтәрик кунаклар. Әйдәгез инде, тартынмагыз, әйдә. Күтәрик. Сез беләсезме? Әби циркта маймыллар бар. Соң, маймыллар булмаса, авылда шын сораклар, шын этләр, шын атлар бар. Нәрсә өчен эшләбез? Шын атлар, шын этләр, шын сораклар шын. Яшәсен хөррия. Бетсен наданлык. Бетсен аракы, ады да кызылы да ишик. Бетсен. Менә хәзер Зоя туташны тыңлыйбыз. Ой, мин бит сүз сорамадым. Сүз түгел, сорауга җавап. Ой, күлмәгем әле нот түгелде. Тус бирегез. Ал билән. Мәгезмә, рәхмәт итегез. Кунаклар, кыш көннәрендә атна саен я спектакль, я концерт, гомуми җыелыш, хәтта зур бәйрәмнәргә стена газетасы чыгарабыз. Менә җәй көне үзегез беләсез, яшьләр кырда. Кырда нишли комсомол? Ой, нишли ул кырда нишли комсомол. Баш күтәрми эшли. Җәй көне дә эшләргә кирәк иде әлбәттә, бик кирәк иде, ләкин нишлисең бит? Актив җитми. Зоин ул кыз кеше. Башка яшьләр дөресен әйтим, ничектер аңлап җиткермиләр димме? Менә мин үзем хөкүмәтчесе, бүген монда, иртәгә калада. Мин бит калага чимал әзерлим, моны ишеткәнсездер дип уйлыйм. Аннан соң кооперативка товар алып кайтучыларны күбесенчә миңа йөклиләр. Вакыт юк, вакыт. Менә укырга китәр идем, җибәрмиләр. Беләсезме инде һәр бар безнең Маһидикәнең граммофон уйната белә. Ничек күңелле сездә. Сез
Білесізбі, не үшін бізде шулай күнде? Ни үшін Махибика тұташ? Сіздің еші қонақлар келгенге шулай күнгенде. Kızlar, әйдәгіз, пельмен алып шығамыз. Әйдәгіз, Махибика, әйдәгіз. Ояз, біз бит мұнда Низаминың кім екенін білер үшін келдік. Өзіміз шуның бірі үстел артына отырып, орақ ішеміз. Мен енді аның сіңлісіне де ғашық болып барам шикілді. Жоқ, Ояз, кетерге керек, зарар жоқ. Өз үйіңдегі шақылан, бір мәселе турында да спорға кірме. Не қадар олар шақылансақ, шул қадар тезірек ашылырлар. Ана шығылар. Әміна қазір? Махибика тұташ, прошу, отырыңыз. Әміна болса енді пельмен алдынан көтере тұрғаны. Яғыз әлі пельмен алдынан... İptaşlar, min bu tostni oğlumizning madaniy kishlar esanligine. Oyaz, oy deb tikilib qarama endi. Men o'zimning qoyda o'tirganimni, kimlar bilan o'tirganimni bilaman. Shulay İptaşlar, min bu tostni oğlumizning madaniy kishlar esanligine. Majlisimizning shashkalari bo'lgan Mahibika tutash bilan Zoya İptaş esanligine ko'tarishga taqdim etaman. Yag'iz barımızda oyoq usti bosib. Bravo, ketsa ketsa. Әйдәгіз. Amin ishmin. Nishya balay? Nega qo'yasiz? Menga konyak yaramay. Oy. Amiga yaray. Biz ishim. İlyas, bitir. Yok. Ana qıstamağız. Canım et birinci şuğulu istirip gitti. İlyas, bizde havaga çıkara girelim. İlyas, ayda koytamız. Hayır. Biraz eli Yigitler. To'xtag'iz el o'tirgan rahatlanibsan bu sotib olgan tin tugul, ha? Zoya shulay be. Qo'yasiz. Bunday qisqa tunda shunday ko'ngillishidan qaytib yurinim nega keragi bor, ha? Qo'yasiz. Boqishalari shunday motor. Birgalab tongni qarshi oldirmiz. Ketma, qol, Qo'yasiz, qol. İlyas abi, biz sizning bilan motor etib tong qarshilarbız degan edik. Qolg'iz endi. Yiqil sizga shu qadar tonsiqmini? Sonalay bo'lsa da qolg'iz. Bizda yiqlarsiz. Yigitlar, shunday qizlar chaqirib turganda ikkilanib turasiz. Ey, yuvlar o'zim bu. Yo'q, biz ikkilanmaymiz. Hech bir endi ikkilanmaysiz, siz aytamiz. Bizga qaytgan vaqt. Yo'q. Xushsiz. Mahibika tutash. İlyas. Xushsiz. Xushmaymiz. Yo'q olaysa, xushlashmishigina xushsiz. Bizga qaytarga kerak. Yarayın da oysa. Keşlemeyim, öpkelemagiz. Alışraşırız, otururuz, silaşırız. Обязательно bir spektakl koyarız. Обязательно koyarız. İlyas abi, kelingizlar munda. Narsa? İlyas abi, mening sizga aytasiz so'zim bor. Ya? Mahibika aşadı mı? Balağına biteli ol. Şulay mı ne? Qara sinanı. Şınlap da koyas. Onun bana nersesidir uşadı. Şol mine. Jebedin sen ol kız aldığında. Ol kız senden güçlürek bulup çıktı. Ne?
Соң син bir нәрсе дә төшенмәдеңме ни? Düşündüm Gayas. Nizami'nin şın komsomolist түгел икәнлегенә düşündüm. Аннары Зояның секретарлык кайрамаган кыз икәнлегенә düşündüm. Менә мин Низаминың безгә дошман булуына ышандым. Әгәр дә хөкүмәткә шимал җыям дигән булып, крестьянны таламаса, каян килсен ул крестьянның төшенә дә кермәгән кыйммәтле виналар, шикил коньяклары, шәп комсомол. Туктар Гаяс. Алай душман дип үк әйтергә нигез бар микән? Бар Ильяс, бар. Уеныбызга мугаллимә белән үзенең сеңлесе Маһибикәне атып, безне коралсызландырырга уйлаган ул. Әле ярый куна калмаганбыз. Анагызмы? Мин әйткәнчә булдымы? Әйткән идемме мин сезгә? Нихәл, Имәли абзый? Кулыңны сузмәле. Юдыңмысың кулыңны? Пычранган юганың Имәли абзый? Имәли абзый, кичә син әйткән сүзләр расланды. Дөресен әйткәнсең. Соң дөресен әйтми, ни хәл итим җан кисәкләрем? Беләм бит мин аларны. Аждаһа бит алар. Аждаһа гына да түгел. Юха. Авылыбызга чибәр егетләр килә. Ягымлы гына булалар. Менә мондагы серләрне, менә мондагы яраларны ачырга җитешмисең, шул аждаһалар сихерләре бирә. Шунда бер кич кунып чыксалар, икенче кешегә әвереләләр. Йөрәк әрни, җан кисәкләрем, йөрәк әрни. Нинди җәрәхәтләрсең ул йөрәгеңдә? Шунамын җан кисәкләрем. Власть кем кулында соң бездә? Нигә соң әүвәл рәхәт яшәгән тәкъва сахабилар, низамилар рәхәт яшидә? Власть алабыз дип кан кыйган Имәли булай мыскыл итә. Нигә әнә теге мескен егетен уртасында йоклый алмый, үсенеп җырлый. Әнә бит. Күчәрбай җырлый бит моны. Җыры нәрсә бит? Аңлатыгыз, төшенмим. Власть кем кулында соң бездә? Имәли абзый, синең фронтта булганың бармы? Булмаган фронт калмады җан кисәкләрем. Әгәр дә менә без әлеге шул син әйткән аждаһаларга каршы сугыш ачсак, син безнең командага буйсынырсыңмы? Җан кисәкләрем. Ләкин бу сугыш мылтыксыз сугыш булачак. Властьны үз кулыбызга алырга гына булса. Власть ансы безнеке. Тик менә ул сезнең авылда ни өчендер ялгышып син әйткән әлеге шул аждаһалар кулына күчкән. Сез аны кулда тута алмагансыз. Җан кисәкләрем. Имәлдәйем. Нигә сакалдатмайсың? Рақалат имәлдәйем. Әмин йырлай. Күчәрбай. Киләне мондарак киләне Күчәрбай. Миңа гына зарланма син. Гайрәт тә кергән икән үзеңә. Йома итеп кенә азрак кына бәйрәм иткәнем шул имәлдәйем. Йома итеп кенә әзрәк сөйләшеп тә кит алай булса. Кил дус. Әнә Имәли агай мине белә. Бүтән мине беркем дә белмәй. Син дә белмәйһең, Ильяс. Чынлап та Күчәрбай, мин сине мондый хәлдә беренче тапкыр күрәм. Кем соң син? Инәсен югалткан куй бәрәсе мин. Тирә-ягымда йырткыч бүреләр улай. Алар мине кешегә санамайлар. Карт бүре кычкырып минем каршымда сәвитне каргай. Алар мине талайлар. Тиремне тулайлар. Иркәмне суеп башладылар. Минем иркәмне. Кемнәр ул? Бүреләр? Кем ул? Синең иркәң? Бүреләр дип тәкъва сахауны әйтә. Иркәм дигәне сеңлесе. Моннан 3-4 ел элек суга батып үлде. Шуны оныталım.
Ойлайым да, қой бәрәсі болып ерігім келмей. Айы болағым келе. Ана шол бүрілерінің үнлерін үзіп ташлағым келе. Әне іші шулай етмейсің? Шайтаным ебәрмейді. Шайтан деп наданлығын әйті. Язу танысам, законны табар едім деп, арақ ішкен сайын шулай пышына. Шулай етем, достар. Түскен сайын аман шулай етем. Егіттер, олып кетігіз мене болудан, ә? Біраз шейтте еріп қайтайын. Yoğuysan, bunda barabır beni. İserge sanaylar. Nendegine akıllı söz etsem de kulak salmaylar. Agar da so'zlaringga quloq soluvchilar bo'lsa, nishlar edi? Süren saldırıydım. Atlarınız atlarınızga. Alağız süngülerinizni. Dağınız şukmarlarınızını. Buraya ağlarga buramız deyeriydim. Kusherbay, sen hozir bugun bar, qaytib yot. Ertaga o'yinig'ish yaxshilab suylashirmiz. Yigitlar, şanınız bana. Alıp gittigiz meni bu avulda. Anlamaylar meni. Mana men angladim seni, Kusherbay. Sen hozirga shulay qo'y barani bo'lib yur. Ham bo'rilarning nishlaganini kuzat. Lekin qo'y barani bo'lib tug'il, ovchi bo'lib kuzat. Anladingmi? Anladım. Rahmat yigitlar. Sizge bulgan ışılışı marta var yigitler. Adamdan adamni ayıra bilesiz iken, yüreğimde ot kapıstınız. İlyas, Aya, taң atу bilan o'k. Ikov Valkamolga ketamiz. Батырлык күрсәтергә итәләр. Яхшы атлы булырга. Имәли тешсез Ибрай кебек атай ялкауларына берничә бузатер яшьләрне ертеп алганнар да артиллер килимеш. Бәлкем алар түгелдер. Алар. Соң безнең авыл мужиклары ул культурага күтәрелеп җиткәнме? Юк. Булар бардалар булгатуы. Имәли артиллер кирәк кеше җилкәсен кибереп яту өчен ул бит. Ярый. Тахраса. Аңлашылды. Беләсең нәрсә? Демагогия дим мин моны. Җистерүче хәлдә крестьяннарны юлдан яздырулар мөмкин. Менә мин нәрсә өчен борчылам. Ә син борчылма. Ничек борчылма? Алар бит китәсе кешеләр. Без сезгә таянабыз һәм сезгә ышанабыз. Кирәк булса, җавабын да сездән сорарбыз. Рәхмәт. Ярый, хуш. Әгәр юлым безнең якка туры килсә, туп-тур үзмә, яме? Ярый, Хуш. Сау булыплар. Рәхмәт. La 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 la. To'xta. Bizim ay turda yazganlar ish bunda. Bozorlidan yozuvchi xabarchimiz Nurshapay 230 dana gazeta taratib birinchi bo'lakni oldi. Молодец, Nurshapay. La 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 la. Amsamol boshlig'i sen bilasizmi, anam? Siz kim bo'lasiz? Ey, tashlali gazetangni. Ana! Pochta bo'lagida o'tiruvchi Komsomolning Nurshapay 30 tiyin oqshomni qishqirtib olib qoldi. Zakonsiz. Nega berding? Men ama nalog to'layman. Nindi nalog? Savdo nalogi. Ol Komsomol tag'in mendan gazetashini deb tutib qola. Kvitansiya berdimi?
Koyun sonra. Mana. Şunun boyunca sana gazete jiberirler. Nega meni gazeta? Tamaki tortib tishqa qumgan bilan yurim. Qarala, ne haqqi bor uni menga tishlab gazeta yozdirishga? Sudqa ber. 30 diningni keri qaytarib olarsan. Rahmatim. Shunda narsa sotuvini ham ko'pmi moling borlig'ini oshaqlarlar. Rahmatimda o'tsa. Chiqib ketigiz bundan. Mana sizga mur shapay. Kim baranda? Qarasatmi? Qaragat. İptaş Rahmanov. Siz endi ishga boshlagansiz ekan, shart isanmisiz? Siz kim bo'lasiz? Qani. Unutqan. Men o'qirga ketasiz, sizning bilan kantonda uchrashgan edik. Qo'ydan borunda xatirlar bitirasan. Alay sayanga boshdan tanishib. Biz Grilov avlidan, shahardan avulga kanikola qaytdik, studentlar. Bilam, Nizomiy Sultonbekov aytgan edi, shab bo'lgan. Avulga madaniy kishilar bek kerak, kimni azoblamay g'ayet yaqinlasha, yordam etarsiz. Ondan bizning shuni da bilasimiz kelar. Komsomol safında kulak bularga tiyishmi? Kimga namika etasiz? Mana shu o'zi Nizomiy Sultonbekov. Yo'qni bo'lg'atirish chiqmas yigitlar, boshqa hasratingiz yo'qmi? Shu yerga kelmadik Iktash Rahmanov. Avul yorlilarning tilaklarini yutab keldik biz. Ular yangi yashay boshlarga tiringlar. Keskin burilish kerak. Yordam etarga kerak. Nishik etib so'rovlarga qarab, narsa so'raylar deb. Mumkinmi? Kerak. Mumkinmi? Mening sizga yumushim bor, bek muhim masala turida. Yaxshi, mana bu iпташтар bilan ishni bitirib jibaring, o'tirib turamiz. Qo'ytig'izda nizomiylar bilan birgalab tinchgina ishlagiz. Ularga sizning kabi o'qigan kishilar bek kerak. Sina gazetlari chaqira olmaylar, jekin spektakl qo'ya olmaylar. Mana hozir dinga qarshi kampaniyani kuchaytirga kerak bo'lar. Avul yorlilari, imanilar, ibroylar bizdan yordam kutar. Komsomol ishi nizomiylar shabarga tegish tugul, bizning yo'l butunlay boshqa. Kerakmi? Quloq mozor degan bo'lib tarqovga kirtirga hech yaramay. Yolg'iz bitkashli shaharga ketasi kishilar nizomini da qo'ldan ishqindirsa, yashakining bek yortisi komsomoldan chiqib bitar. Komsomolni kim jetaklar? Bulay bo'lsa bizning yo'llar sizning bilan ayrilishi oxirisi. menimcha shulay. Mana menda naq shunday masalalar bilan keldim sizga. Ovulga qaytganimda 4 kun mendigina zorlar, mendigina tilaklar aytmadilar menga yorlar. Quloqlar boshib olganlar. Ovul soyati birini ko'rmay. To'xtag'izari, kimsiz ham qo'yansiz. Men Kejovman. Familiyam Idilbayeva, ovul xo'jaligi texnikumida o'qim, kanikulga qaytdim shul. Bundan 4 yillikda quloqlar boshqalar tilishib yotaydi. Hozirda shu yorlilarni jabirlilar, xotin qizga kun yo'q. Komsomol bir ishlar. Sizning yo'lingizda balkon tutgan yo'l bilan qo'shila olmayman. Bu iпташтар aytgancha keskin burilish bo'lmasa albatta qo'shila olmayman. Yettargiz. Shayton o'g'illari. Partizan ishlar bu. Siz bunda bizning oraga tarqovlik kiritirga ham ishni butariga deb qaytgansiz. Yo'q, Valasnoy komitet komsomola menga yo'l qo'ymas. Bek sekrensangiz, biletlaringizni tortib olib, o'quv yurtlaringizga yozib jibaramiz. Bizda sizdan olgan biletlar yo'q. Bo'lmasa burningizni tilasa qo'ya tiqmag'iz. Suxoy intelligentlardan boshqa da yerib chiqarmiz hali. Zo'rag'ira tushar bor bizning. Ola endi bek oldinga bo'lasiz kelar ekan. Ana o'tovga borig'iz, pishan shabig'iz. Hukumatga ishlikli kishilar kerak, bu shaltiroqlar tugul. Nizomiy kiriklarmi? Zinhar qoldirib turibsiz, ana mening ishlar ko'p bor, zinhar. Siz G'aliaskar Kamal ismidagi Tatar davlat akademiya teatrining Og'idil degan spektaklining birinchi ilishini tingladingiz. Yozuvchi Mirsaya Mirasari, spektaklning rejissyori Marsel Salimjanov. Magnetofon tasmasına 1974-yılda yazıp alıngan bu spektaklning ikinci ilişini siz ertaga 15 saat 35 minutda tinlay olasiz. Qozon sili radio fondundan degan sikldan shiratdagi topshiruvimizni boshlaymiz. Hurmatli radio tinglovchilar, hozir sizni G'aliaskar Kamal ismidagi Tatar davlat akademiya teatri artistlari boshqaruvida Og'idil spektaklining ikinchi ilishini tinglarga chaqiramiz. Mirsaya Mirasari, spektaklning rejissyori Marsel Salimjanov. Rollarni boshqaralar: G'oyaz,
Nail Dunay, İlyas, Halim Celal, Artık Bike, Remziye Hisam, İmami, Abdullah Şamukov, Kuşerbay, Nail Ayub, İbray, Hidayet Sultanov, Nizami, Salim Miftah, Zoya, Asfiya Gali, Mahibike, Firdevs Hayrulina, Pulen, Büro Çileni, Raşid Şamkay, Şafik, Kulak Sevdagar, Raul Şerefi. Kilin, Şafik'nin hatını, Ravza Hayrettinova. Sahav, Şafik'nin atası, Abdullah Fathullin. Sahav'nin hatını, Gavher Kamalova. Şalmalı, Fatih Kulbarisov. Karjanlıkşı, Anwar Gıbaydullin. Alim Gul, Başkırt Sevdagari, Asher Şakir. Ayaz Gulov, İrik Bahman. Rahmanov, Komsomolis, Rasim Salah. Zülhicce, Başkırt kızı, Lala Gilajeva. Malay, Firaya Akbar. Көмек көрінішілерді театр артистлары спектакль магнитофон тасмасына 1974 жылда yazып алынған. Kim var anda? Karagarset mi? Karagat. İptaş Rahmanov. Siz indi işkada başlagansiz ekan, şap isanmisiz? Siz kim bulasız? Qani, unutmam. Men o'qirga ketasizmi sizning bilan kanqumda uchrashgan edik. Qo'ydan borunda xatirlab bitirasan. Alay sayama boshdan tanishib. Biz Grilov qavlidan, shahardan avulga kanikola qaytdik, studentlar. Bilam, Nizami Sultanbekov aytgan edani, shab bo'lgan. Avulga madaniy kishilar bek kerak, munozaqlamay g'ayet yaqinlasha, yordam etarsiz. Ondan bizning shuni da bilasimiz kelar. Komsomol safında kulak bularga tiyishmi? Kimga namika etasiz? Ana shu o'zi Nizami Sultanbekov. Yo'qni bulg'atib chiqmas yigitlar, boshqa hasratingiz yo'qmi? Shoyarga kelmadik Iktash Rahmanov. Avul yorlilarning tilaklarini yetib keldik biz. Ular yangi yashay boshlarga tiringlar. Keskin burilish kerak. Yordam etarga kerak. Nishik etib so'rovlarga qarab, narsa so'raylar deb. Mumkinmi? Kerak. Mumkinmi? Mening sizga yumushim bor, bek muhim masala turida. Yaxshi, mana bu iptashlar bilan ishni bitirib jibaring, o'tirib turibmiz. Qo'ytig'izda nizomiylar bilan birgalab tinchgina ishlagiz. Ularga sizning kebek o'qigan kishilar bek kerak, sina gazetlari chiqara olmaylar, jekin spektakl qo'ya olmaylar. Mana hozir dinga qarshi kampaniyani kuchaytirga kerak bo'lar. Avul yorlilari, imanilar, ibroylar bizdan yordam kutar. Komsomol ishi nizomiylar shabarga tegish tugul, bizning yo'l butunlay boshqa. Kerakmi? Quloq mozor degan bo'lib tarqovga kirtirga hech yaramay. Yolg'iz bitkashli shaharga ketasi kishilar nizomini da qo'ldan ishqindirsa, yashakining bekyortisi komsomoldan chiqib bitar. Komsomolni kim jetaklar? Bulay bo'lsa bizning yo'llar sizning bilan ayrilishi oxirisi. Menimcha shulay. Mana menda naq shunday masalalar bilan keldim sizga. Ovulga qaytganimda 4 kun, mendigina zorlar, mendigina tilaklar aytmadilar menga yorlar. Quloqlar boshliq olganlar, ovul sayati birini ko'rmay. To'xtag'izari, kimsiz ham qo'yansiz? Minkinjovna. Familiyam Idilbayeva, ovul xo'jaligi texnikumida o'qim, kanikulga qaytdim shul. Bundan 4 yillikda quloqlar boshqalar tilishab yotaydi. Hozirda shu yorlilarni jabirlilar, xotin qizga kun yo'q. Komsomol bir ishlar. Sizning yo'lingizda balkon tutgan yo'l bilan qo'shila olmayman. Bu iptashlar aytgancha keskin burilish bo'lmasa albatta qo'shila olmayman. Yettargiz. Shayton o'g'illari. Partizan shiravu. Siz bunda bizning oraga tarqovlik kiritirga ham ishni butarga deb qaytgansiz. Yo'q, Volasnoy komitet komsomola bunga yo'l qo'ymas. Bek sekrensangiz, biletlaringizni tortib olib, o'quv yurtlaringizga yozib jibaramiz. Bizda sizdan olgan biletlar yo'q. Bo'lmasa burningizni tilasa qo'ya tiqmamiz. Suxoy intelligentlardan boshqa da yerib chiqarmiz hali. Zo'rag'ira tushlar bor bizning. Olay endi bek oldinga bo'lasiz kerak ekan. Ana o'tovga borig'iz, pishar ishabig'iz. Hukumatga shirkli kishilar kerak, bu shaltirovlar tugul. Nizomiy kiriklarmi?
Зинһар калдырып торыгыз аны. Минем эшләр күп барыгыз, зинһар. Нәрсә? Сезнең кичә алга барганыз Нәрсә? Я. Devam ediniz. Nega to'xtadingiz? Sağ ol Rahmanov. Исән. Нәрсә бар, нигә шаулашасыз? Артык әлләни юк. Qara. Азрак булды инде. Саумсыз егетләр. Гафу итегез. Без сезне белмибез. Зарар юк, чит кеше түгел. Партиянең Волс комитеты секретары Аязгулов агай. Саумсыз. Исәнмесез? Саумсыз. Я нәрсә бар, Rahmanov? Артык әлләни юк. Менә студентлар ял итәргә дип безнең Волска кайтканнар. Бик яхшы. Ә син нигә куасың аларны? Бузачорлар Нәрсәдән риза түгелләр? яңадан военный коммунизм тәртипләрен кайтарасылары килә. Авылда гражданнар сугыш ачмакчы булалар. Ах, шулай ук. Бәлки сезнеңчә авылда кулаклар, ярлылар белән пар күгәрченнәр кебек гөрләшеп яши башлаганнардыр. Тынычрак иптәшләр, мондый җитди мәсьәләне хәл иткәндә тынычрак сөйләшү кирәк. Авыл ярлылары күмәк булып, артиль булып, бергә йөршеп яши башларга телиләр. Без менә шуның өчен дип монда килдек тә. Бик яхшы теләк. Хәтта бик яхшы. Ә син, Rahmanov, нигә куасың? Барганы белән авылда комсомол эше бөтенләй туктаган. Авыл тулы хәреф танымаучы, бигрәк тә ярлылар. Батрак кына түгел, кул хәлендә. Безнең кенҗәләрдә нәкъ шундый хәлләр. Яшьләр комсомолның нәрсә икәнен дә белмиләр. Ә хатын-кызлар исә һаман әүвәлгәчә ир кылы. Комсомол секретары Зуя. Кулак кубызына бий. Ә Низами сәүдә итә. Бер нәрсә эшләми безнең Волста комсомол. Полковник карый. Комсомол җитәкчесе булыр өчен партупиясы башка күн кәпәс тиюенә җитми әле ул. Тагын әйтәм Аязгул агай, укырга китәм мин. 1 еллык курс гыйльме бетте. Менә бу малай моннан 2 ел элек миңа карагандан надан иде. Ә хәзер мине Абулаушнага гыйль булган укыган. Соң мин Булды. Җитте, җегетләр, җитте. Сез монда Rahmanovны тәнкыйтьлибез ди торгач бөтенләй Волос оешмасын кире кага башладыгыз. Монсы дөрес үк булмас. Менә сез, егет, хәер, мин сезнең исемегезне белмим. Шәһәрдән ул, завод җигете. Ярый, сезне калдырып торыйк. Ә менә син, Ильяс энем. Ильяс бит син. Сез мине беләсезме? Ильяс, моннан 2 ел элек менә шушы бүлмәдә Волкомол комитеты сиңа командировка кәгазь тоттырып Магариб бүлегенә җибәрде. Күрсен, нинди куркыныч сүзләр сөйли торган комсомолец. Бу да менә шу Волкомол ярдәмендә булмадымы? Ә менә син, Артыкбикә бит син. Әйе. Артыкбикә, моннан 4 ел элек кияү куеннан качып монда килгән кыз. Сине дә укырга җибәрдек. Моны да Волкомол эшләре. Шулай җегетләр, җитешмәгән якларны күрә белү, вакытында әйтә белү яхшы нәрсә. Ләкин эшләгән кадәрсеннән торга ярамый. Соң бит авылда кулаклар узынган, кайда яшәгәннәрен онытканнар. Аларны кем авызлыкларга тиеш? Аларны азындырырга һич ярамый. Киресенчә без аларны тагын да ныграк чикләү политикасыннан барабыз. Әгәр дә бүгеннән авылда артельгә берләшеп күмәк эшләргә теләүчеләр бар икән, без аларны хуплыйбыз, аларга ярдәм итәбез. Аңлашылдымы? Аңлашылды. Әгәр дә кыен хәлләр килеп чыкса, туры үземә Волкомга рәхим итегез. Рәхмәт, килегез. Тартынмагыз. Рәхмәт сезгә. Я хуш. Иптәш Рахманов, уртак тел таптык шикелле. Исән булыгыз. Хәзергә Сау булып торыгыз. Әйдәгез. иптәш Иделбаев. Хушыгыз. Ашыкмагыз. Кенҗә кичүенә кадәр мин сезнең белән кайтам әле. Хушыгыз иптәшләр, миңа уңга.
Ничек? Туктаңыз әле. Бигрәк тиз. Біраз сөйләшеп отырыйк. Без бит әле сезнең турда бер нәрсә дә белә алмадык. Минем сезнең авылга барасым бар. Безгә киләсез? Күрәсе кешем бар минем анда. Кем ул? Күргәч белерсез. Без сезне кичәгә чакырабыз. Кинҗәнең бөтен яшьләрен җыеп килсәгез дә, сыярбыз. Чакыруыгыз өчен рәхмәт, мотлак килергә тырышырбыз. Хушыгыз. Хушыгыз. Очраттык та. Якыннан караганда тагын да сылырак булып чыкты. Серлерәк тә, Мәгънәлерәк тә. артык бикә. Нигә артык бикә? Шул кадәр Сафаның йөзе. Карап туя торган түгел. Күзләре шул. Шымырт кара күзләре. Мин аларга гомерем буе карап торыр идем. Мин аларга гомер буе карап торыр идем. Иреннәре, Алсучия иреннәре. Башкорт кызы. Башкорт кызының иң матуры. Башкорт кызының да иң матуры. Аңа бары 18 яшь. Моннан 4 ел элек кияү куеныннан качып, Бала гына булгандыр ул. Хәзер буй җиткән кыз. Гаяз, Нәрсә бар? Гаяз, Нәрсә бар? Мин курка башладым әле. Нәрсәдән? Безгә синең белән сугышырга туры килмәгәне. Соң мен сиңа бирешмәм дип уйлыйм. Көрәшкәндә мин сине җыгам бит. Сугышка китсә мин сине. Димәк, көрәш катлаулана бара. Җиңүчене ул судьябыз үзе хәл кылыр. Махлуым, Siz kim? Һин мине танымайһыңмыни, артык бикә? Tanımayım. Һин мине беләһең, артык бикә? Bilmeyim. Bilesim kilmey. Алай тимә хылуым, мин һине онытманым, оныталмайым. Һин хәзер үскәнһең, сибәрләнгәнһең, акылга утырганһың. Gidegez. Әйдә, минем белән. Gidegez. Әйдә. Җибәрегез. Кагылмагыз. Артык бикә. Артык бикә. Артык бикә. Мин бит һинең никахлыйың, әвәлге итәрлегеңне бәхилләйм. Әйдә, минем белән. Артык бикә. Артык бикә. Артык бикә. Җибәрегез. Дусларым! Ярдәм! Артык бикә, кычкырма. Кычкырма. Җибәрегез. Кычкырма, артык бикә. Бында һине берәү дә ишетмәй. Артык бикә, мин һине яратам. Яратам. Һине үлемнән бисәм итмәyin сукыймайым. Нәрсә? Үзегә дип безнең дөньяны капахаҗан. Нәмә бәйнәгез? Үз бисәм булгас, теләһәм нишләтермен. Каян килеп синең бишәң булсын диyorlar. Артык бикәнең никахлыгын җәберләмәкче булаһызмы? Юк. Имансыз комсомолларга баш бирә торган заманнар үтте. Үзебезнең тупракта куркып тора түгел. Китегез мондан. Бирегез бисәкте. Аса, комсомолканы шәберәүен генә җитмәгән инде. Хәзер әйләнәсеңме кабак? Анкра бәрән! Нәмә карап тораһың? Комсомоллар бит ирегне кыйнай.
Совет қойда! Тарса, инде хәзер сиңа совет кирәк булды. Ашык отыла алмассың, йыккаш. Jana, Oyas, табарбыз заны. İlyas, сен аның кім екенін білесіңбі? Табарбыз. İptaş İdilбаева. Зинһар еламаңыз. Біз аны бұлай ғана қалдырмабыз. Сіз аның кім екенін білесіз ме? Құтқарғаныңыз үшін рахмет. Тек зинһар әліге мені қалдырыңыз. Yok, biz sizni bu halinizde yalğız kızını kaldırıp git almayız. Zinhar için kaldırınız. Ay Allah'ım. Siz bizga kim ekanligini aytingiz. Alim ol. Алтын Ғужин деген кіші. Мен аңа кішілеп күйеуге бергенler еді. Ләкин мен аның хатыны bulgaным жоқ. Хәзірге қалдырыңыз мені. Нәрсе? Bu Бюрочилинар дегенimiz шулук Зои белән Низами гына булып чыгамы? Yok, tag'in birov bor. Pulan Muhammadullin. Kim? Pulan. Onun mulla qo'shgan ismi Yaqutil Zubarjatil Zinami. Tek biz ona maktabda Pulanni qo'shamat qo'shdik. Maktabga nishib ong'ira kelib kirsa, ondan da ong'iraroq bo'lib chiqib ketdi. Tek u meni nishib komsomolga kirganda onu byuroga saylov kunga kerak bo'lgan. Ayda. Oy. Mana kishga izlab topdim. Kimni? Kimni bo'lsin? Byurochiyanin. Pulanni. Ah, Pulanni. Hayır. Pişenlikte yuklap yata ekan. Şaşınıp bitken. Ayda, kırindi. Men nega kerak bo'ldim endi bunda? Nihal. Muhammadullin. Pulan degan. Senler şişmasam kulaklar bilen. Otun ağaçı tugul bitsin. Savma. Nihal. Oy. Goyaz. Ya. Бюрочилин буларак нинди нагрузкалы барасыз? Отырышқа келсе, шуңа бек қана бітленеміз енді. Отырышлар еш буламы? Ой, керегі шықса, ауыздары бітіп. Әлбетме? Неге ашығыш келіп шықты? Pulan nega kerak bo'ldi bunda? Bu xizmat kishisining ishidan ayru menimcha. Ishidan tugul, menimcha yuqusidan. Xizmat kishisining yuqusi da ish direkta jay kunida shulay bet Pulan. Shulay bo'lmaysa, Ya, ish narsada. Sekretar iptash anlatыңыз. İlyas bilen G'oyas İptash Rahmanov yanında bulganlar. G'oyas qo'li bilan da silashganlar. Büro jiyarga qo'shdilar. Qo'shmadik. Kengashdik, siz rizo bo'ldingiz. Ansi baribir. Yagiz olaysa boshliq. Zoya kun tartibida narsa? Bilmayman. Boshda sekretar iptash qisqacha g'ana uyushmaning ishi bilan tanishtirib o'tsin. Tag'in narsa ayting. Tegi kunni Nizamilarda silashdik. İsimlikni ko'rsatdim. Protokollarni o'qidingiz. Qarag'iz ali. Narsa keraksin sizga shundan-da. To'xta Nizami. Sen olay kirli-mirli silashmali. Mana biz ikki komsomoliz shahardan ovulga yoy taraf qaytdik. Lekin qaytgan kunni ovuldoshlar orasida bizga so'rov beruvchilar, qiziqsinuvchilar, kengashtiruvchilar bo'ldi. Artel turunda, batraqlarning og'ir hali turunda
Ничек инде без шундый вакытта тыныч кына ял итеп ятыйк. Кызыксындык һәм кыска гына вакыт эчендә ячейканың эше бик үк шәп түгел икәнен күреп алдык. Кыш көне дә эшегез бик сыек булган. Җәй көне бөтенләй туктап калган. Шуннан соң без Гаяз белән киңәштек тә балконга барырга булдык. Иптәш Рахманов белән Аяз булып агай белән сөйләштек. Алар безгә бергәләп җиңсез ганып эшләргә киңәш иттеләр. Батракларның авыр хәлен яхшыртырга, кулакларны авызлыкларга, югыйса бөтенләй узынып беткәннәр. Менә хәзер бергәләп киңәшик тә мәсьәләне гомуми җыелышка чыгарабыз. Бәлки бюро составын тулыландырырга, бәлки бөтенләй яңартырга кирәктер. Бәлки Иптәш секретарь рөхсәт итегез. Сөйләгез. Сез иптәшләр авылда яшәүнең кайбер аерым шартлары барлыгын исәпкә алып бетермисез. Шәһәр кешесенең аты югарында, кайгысы юк буранда, әмма монда икмәк бит ул кайбер шәһәр малайлары уйлаганча каравай булып агач башында үсеп утырмый. Моны Ильяс хат син дәргә тиеш идең, мин Гаязны әйтмим, ул шәһәр малае. Дальше шул. Без хәзер крестьянны байтырга тырышабыз. Партиябыз да шуны тели. Имәли кебек галахлардан юн да юк, сөт тә юк. Совет хөкүмәтенә эшлекле крестьян кирәк. Икмәкле крестьян. Аны икмәккә дә байту өчен, терлеккә дә байту өчен, эш вакытында җыелышлар җыеп, үгет-насихат белән сыйлау кирәк микән? Әнә басуда эшләсен ул. Шулай бит бүлән. Син бит эш кешесе, безгә синең сүзең закон. Шулай булмыйча. Мәсьәлә менә шулай тора. Рабочий классны аш калдырасын килмәсә, иптәш Гаяз, бу вакытта килеп, крестьянны кырдан айырып, җыелышлар җыйдырып йөрмәсен монда. Крестьянга эшләргә ирек бир. Кыш көне менә мәдәни эшләр алып барырбыз, без аны үзебез дә төшенәбез. Әгәр инде сезгә справка кирәк икән. Дөрес түгел бу. Комсомол сүзе түгел. Остагыз, сүз алып киләгез. Сез имәлигә таянмакчы буласыз. Кемсең ул? Совет хөкүмәте аңа җир бирде, сөрмәде. Совет хөкүмәте аңа орлык биреп карады, чәчмәде, ашады. Хөкүмәткә, илгә, халыкка нинди файда мондый кешедән? Дөрес түгел бу. Миңа сүз бирегез. Сөйләгез. Синеке дөрес. Синең үзең өчен синеке дөрес. Ә сезнеңчә? Шамагайламыйк. Безнеңчә ничек булуы да сиңа сер түгел. Без имәли кебекләргә таянабыз. Җире була торып, орлыгы була торып, чәчми калуын да беләбез. Ни өчен? Ни өчен икәнен менә син беләсең. Ләкин без үзебезнең дөреслекне сиңа аңлатуны үзебезгә максат итеп куя алмыйбыз. Гомуми җыелышта сөйләшербез. Аннары авыл советы, ярлылар комитеты белән бергәләп, авылның гомуми җыелышын җыярбыз. Давай. Аяз булу фабрикасында чакырабыз. Чакырабыз. Җыегыз. Менә безнең авылга кайтуыбызга 2 атна булды. Бик шәп итеп ячейканың гомуми җыелышын уздырдык. Авылның бөтен яшьләре катнашты. Иптәш Рахманов та, хәтта Аязгулов агай үҗенә килде. Яңа бюро сайланды. Без хәзер Гаяз белән авылга кунакка кайтучылар гына түгел, балкон тарафыннан ячейкага беркетелгән тулы хокуклы членнары. Артель мәсьәләсе кантон җир бүлегендә хәл кылынып ята. Әлимгулның эше судта. Димәк ки, эшләр без дигәнчә бара. Без бүген кичә оештырдык. Бөтенесе әйбәт бара. Тик менә Кинҗә авылыннан чакырылган кунакларыбыз гына килеп җитә алмый. Әгәр алар да килеп җитсә, бөтенесе шәп булачак. Тагын шунысы, Низами спектакльгә катнашудан баш тартты. Ләкин без югалып калмадык. Аның ролен Искәндәр башкарачак.
Сез Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында Мирсәя Мир әсәре буенча куелган Агыйдел дигән спектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. Магнитофон тасмасына 1974 елда язып алынган бу спектакльнең 3нче өлешен сез тиздән Россия радиосының яңалыклар чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Казан сөйли. 16 сәгать 10 минут. Радио фондыннан дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында Агыйдел спектакленең соңгы 3нче өлешен тыңларга чакырабыз. Мирсәя Мир әсәре. Спектакльнең режиссеры Марсель Салимҗанов. Спектакль магнитофон тасмасына 1974 елда язып алынган. Хәзер чыгып. Кызлар! Хәзер спектакль башлыйбыз. Нәрсә? Гримым матур булганмы? Маһибикә, сез булай карчык кешедән бигрәк бите башы балчык капкаты беткән малайга ошагансыз. Әйдәгез юк. Гримыгызны төзәтик. Менә шулай. Сезгә сөрмә бөтенләй кирәкми. Сезнең күзегез булай да тарантас тәгәрмәче кебек бит. Grimim yararlık mı? Kofağın kimlik ana? Yok Zoya, siz bit avval kızım, revolütsiyaya kadarki avval kızım, voleyabol oynayısınız. Hazır taşlarsay bu kiyimleringizni. Mena şulay kelişi. Nişiginde keliştirin. Kelişida hikmet tugul, hazır spektakl başlanıp, izleyip alıştırırız. Mena şulay kelişi. Alıştırmayın. Alıştırırız. Nindi tovuş, spektaklni başlarga vaqt yetdi bit. Ana, qora voleybolni nechik kiyimda? Zoya tutash, bu sizning nishlavingiz. So'ngbek, sizning uchun hozirlangan kulmak olyapqish yog'liq bor. Magizali, olishtiramiz. Alıştırmayın. Mena şulay kelişi. Şulay oynayın. Zorunda değil. Bu nindi kapriz. Alıştırmayın. Bugüngina tashlab ishmasam shul nishonlig'izni. Olaysa Mishyanka bulmagan qizlar tabağız. Zoya tutash. Mishyanka bulmagan qizlar oynasın. Majbur etarmiz. Komsomol kelganligingizni unutmamiz. Mishyanka bulmagan qizlar tabağız. Nishimiz qo'yasiz. Xotin qizlar yetma o'tira. Bulayda bitinda mana qo'rshiq rollarga malay kishi. Bulsasın. Yarayın. Qodalib ketsin o'ynasin o'zi tilagan kiyimda. So'ngidan keragini beramiz. Zoya tutash. Biringlar yo'q qashig'izlar. Zoya. Narsa? Zoya tutash. Tilasa endi kiyimda o'ynamiz, tik spektaklni xarob etmagiz. Yo'q. Qarani Zoya. Komsomoldan chiqarashapmiz. Isim ketdi. Mahibika tutash. Qo'ya berasin. Qayan kelalarga bu qadar yovuzlik. Ananda Nizamiy ne uchun og'zini yirib o'tiradi deb bilasan. Bu qadar o'q bo'lar deb o'ylamagan edim. Hujrog'i bo'lsa-da, g'ajab tugul. Nishimiz qo'yasiz. Narsadan boshlaymiz? Spektakl sizga yirib chiqarga to'g'ri kelar. Sen narsa? Yaray. To'qay bilan Taqtosh qilib qarrali. Bor.
Халық алдын ашық, хәлін аңлат. Сен халықны тынычландыра білесің, ә мен мұнда зой турында шәнішкілі шығыра тұрам. Ох, икі аяқлы үлә. Улагальщигі. Өмірімнен шапқарлық етмесем мен сені. Нәрсе бар? Анда қызлар келген, сізді сұрайлар. Әбау, әлі мені іздейлер ме? Міне ешкіл. Барына сені іздейлер дейді. Сізді ол сенің комсомолкларың. Нешік? Лайық. Артық бике? Міне біз келіп та жеттік. Ох, артық бике. Ох, Иділбаева, мына битсіз. Артық бике? Исәнмісіз Ильяс иптәш? Артық бике! Исәнмісіз иптәш Иділбаева? Ох, егітлер, фақат артық бике гына жетмеген екен бізге, егітлер. Нәрсе болды сізге бір нәрсе дамламын. Неге шашынасыз? İptaş Idilbayeva, artık bir tutaş. Sizden Галия Бануда уйнағарыңыз yok mu? Сұрап қатырма, шушындай сұлу қыз да болсын, техникумда да оқып берсін, Галия Бануда да ойнамасын емеш. Техникумда оқығанда мен ол спектакльда ойнадым. Егіттер, әзірленіңіз, бізден башлаймыз. Тоқтаңыз, Галия Бануның анасын кім ойнайды? Галия Бануның әнесін. Малай, алыштыр киімдеріңні, Галия Бануның анасын сен ойнарсың. Яушы қаршықны кім ойнайды? Мен ойнадырым мен. Яушы қаршықны. Әне Пулен. Пулен, яушы қаршықны сен ойнайсың. Әйте, сізден өзім айтып тұрағы Пулен. Шантлығым ішіме сыймай, қоя менің соқалым. Қоя, кетер. Артық бек апайым қоя. Қоямында. Артық бек апайым шығайлы мұнда. Өзен кірдің қызя, сыңа ярамын. Артық бек апайым, сені Күшербай ағай көрірге тілей. Күшербай ағайым, ол мұнда ма? Siz onu biləsiz məni? Bir туған абыйым ол мені. Qoyasın. Mənə kim itarama irkəsi. Hazır artıq bikə, məni hazır çaqırıb alıb kirəm. Yes. Aşıqma. Hayır. Sınımdan ebətirək bunu. Biraz buna sabır etdiniz. 4 yıl көргенім жоқ бит менің аны 4 yıl. Артық бике, 4 yıl түзгенні тағым 4 кіна минутқа түзәнсіз, спектакльні баштарға уақыт жетті. Gəndə, бар звонок ver, 3-cü звонok ver, бар. Тоқтаңыздар, Галия Бануда әзір түгіл бек. Әзір. Әйдәгіз жеттер, спектакльні башлаймыз. Иркәм табылды. Иркәм исән. Biz bugün spektakldan so'ng yo'qlab turmadik. İbrahim abzilarga kirib shaygina ichdik de tavga chiqib ketdik. Chunki ko'ngillar ko'tarinki, shodligimiz ishimizga siymaydi. Kecha biz g'ajab o'ngishli o'tdi. Bu bizning birinchi yenguvimiz edi.
Күсәрбай агайым, ничек сагындым мин сине. Синең моңлы тавышыңны, көчле кулларыңны. Хәтереңдәме? Син мине урманнарга, болыннарга, күл буйларына яртып алып китә идең. Арысам, кулларыңа күтәреп алып кайта идең. Кичләрен яннарында утырып, йырлай, аркамнан сыеп йоклата идең. Мен иркәм синең һәр тавышыңны, һәр сулышыңны ишетеп яшәдем. Истәнлегеңне белгән булсам, эзләп тә тапкан булыр идем. Артыгым син минем. Күсәрбай агайым, йырлайлы шул мине йоклатканда йырлаган йырыңды. Йырлайым адам, йырлайым. Ай кайда, кайда, Sığmak, sıvı koyda Ağımızı ağıdır boyları Oyaz, mune, pəkin. Atayımның түсі дегенің бит. Әйбәт сақла, яхшы пәке. Шәпме? Шәп. Рәхмәт. Карале, Күчәрбай туган. Яле, үзең ясаган корайда берәрне әйттереп җибәр әле. Болол, егетләр, болол. Ağzınızda atmalık parmazanlı yalamam. Ağzınızda atmalık parmazanlı yalamam. Seni hub zaman, izledirdim hub zaman. Seni hub zaman, izledirdim hub zaman. Ağzınızda atmalık var, bitiremem uşalık. Ağzınızda atmalık var, bitiremem uşalık. Ey gayretli gafiyet, yaratınsın şunay. Ey gayretli gafiyet, yaratınsın şunay. Altı jayını orta kışını yırdım seni aşanıp. Altı jayını orta kışını yırdım seni aşanıp. Zebini sarap, etsem hatlarım kala. Zebini sarap, etsem hatlarım kala. Ağzının kuyların, sandalye kuylama. Ağzının kuyların, sandalye kuylama. Uzun eşikliğinde şulay alınır diye uylama. Uzun eşikliğinde şulay alınır diye uylama. Ağzınızda atmalık, biz yüzümüz vakalık. Ağzınızda atmalık, biz yüzümüz vakalık. Vakalık bulsak da elle bizim abdi vakalık. Vakalık bulsak da elle bizim abdi vakalık. Ağzının ortanına basmasın satınına. Ağzının ortanına basmasın satınına. Kimeye bakalım üstü yüreğim yakınına. Kimeye bakalım üstü yüreğim yakınına. Haydi. Artık bir kere. Çok güzel. Orada bir kere tarağı düştü. Oyaz, şu yapmayın zinhar bir tarağımını. Koptuk. Oyaz, bir artık bir kere tarağın. Benim tarağında senin ne işin var? Gece sakınlı halkına bir tarağımını zinhar. Oo, bulay bulsa, bakiller tarağından ardından tulgis, tavga! Егетләр, ул якка бармагыз хәтәр. Oyaz kormanda. Çıkınlarına. Oyaz! Çурагымны! Мин илеген ясына якынлашты! Oyaz kormanda ulaşa. Oyaz. Эшәр белән сайракты син. Oyaz, dileme! Buldu vallahi. Oyaz. Canım benim Oyaz, nişledin sin? Artık bir kapayım. Bu neme bulayındı. Irte ummağan kiş ummaz, kiş ummağan hiç ummaz diyenler bir burungular. Oyaz tuğan. Неге дикәнсең, Гояз? Olay başsız tuğul edin bitsin. Артык икән. Эй, малай, тимә минем тилегән баласына. Менә, артык икән. Тилегән баласы бит ул. Мин аны
Ana koyam, minib olib tushdim. Vay miskinler. Ninde matır teligen balası da demezsin. Bütünler günahsız sabay. Vay. Şunlap taşan bir evi tok. Erem buldu bir. Ey singlim, G'oyaz isem qolg'ach senga tag'in narsa kerak edi. Endi meni Og'idil qutqarib qoldi. Og'idil? Qachondir meni de qutqarib qoldi bitim. Naq shu o'rinda. Nishig etib qutqarib qoldi? Kuserbay og'ayim bila turganda. Shunisini bilim. Ochliq, so'g'ish g'azablaridan biz Ilkam bilan ikkovini esa qoldik. Boshdan Yemag'ulboy o'zini asramay qoldi. 13 yosh turg'ach Ilkamni ko'chlab kuyovga berganlar. To'y kuni Ilkam yo'qqa chiqdi. Ikkinchi kunida topilmag'ach izlarga chiqdilar. Mana shusha yor bo'yinda kiyimlari topilg'ach botib o'lgan ekan deb o'ylaganlar. O'zim da bilmayman, nishik eson qoldim Ilkam. Amin bit qiz jingilar yotgan o'ringa yashirinmadim. Rabiga jingi aytgancha, dim qorong'i tunni shu yoqqa turib yugurdim. Shalyog'im bilan qotalarimni yosh itine solib qoldirdim da, o'zim aytda bozorliga Yazg'ulfaga yanına. Og'idil mening sirimni birovga da aytmadi. Shundan da akiyat bit bu. Akiyatkinami? Poema. Kusherbay, ayda aytgash aytib o'tirindi. Ne ishon ama ortiq bika deb ism qo'shdilar. Kerakmas kishi bo'lganga. Shoyarda. Ilkam 8 malay orasida birgina qiz bola bo'lgan. Shunga ko'ra asayimani baribizga qaraganda da ortiq etib yaratgan mana shunga. Men sizga ortiq bika deb dasharga olmaysizlarni yerimshilar. Nima ma'nolaysiz? Ortiq beka. Sen butun kishidan da ortig'im degan so'z endi u. Jitdi. G'oyaz. Berali torog'imni. Ber. Ortig'im, men sizning qarshidagi torog'ingiz boshimda yo'q. Yarashayotmaydi. Suvga og'ib ketdim ekanini bilmayman. Kisamda pakimda yo'q. Nishik? Qansa suvga og'ib ketarga tegish tugul edi. Qarala, G'oyaz, bir kunni bozorliga borganda, naq shu o'rinda narsa bersalar shu tog' boshidan sikir eding deb so'ragan edi. Esingdami? Xotirlayman. Qiziq. Narsa deb javob bergan edingiz? Shu tog' shotli oltin bersalarda sikirmen degan edi u vaqtda u. Hozir yanida chiqmagan tiyilgan bolasi uchun sikirdingiz. Yo'q. Men tiyilgan bolasi uchun sikirmadim. O'zim uchun eng qadrli bo'lgan zot uchun sikirdim men. Sendek aşıtma, yumşatıp yeme. Qo'rasani portlar. Tыңlarsani ovuldoshlar, Xadatayda topildi. Halal erken yumşatıp sendek aşıtma yeme. Cemaat, yüzlerin tutuk. Yüzlerinden siletik. Yüzlerinden başa hükümü tuturuz bulmaz. Sud da, prokuror da alay işleri. Üzleri gerek, üzleri. Şulay, yüzlerin tutuk, yüzlerinden siletik. Yüzlerinden siletikmiş. Yüzleri bu halde nasıl silemeseler? Gözge qarab yolg'on chiyolmaslar. Yigitlar oldiga oshgan. Cemaat, avuldaşlar.
Xatalanını, yaşlarını xarab etib taşlağımız var bir. Nindi xatalanı olsun bile tonak bilen pek edeni. Oya dişik girilekten ula. Yamağa, artlar, avdaşlar, mesele aşık. İzi gayet günlük. İlk aldırıp silah kılıp iriler. Kafirler iman. Sürüz! Hüküm çıkarığa da oldan kuarga uzun. Kaptın sinde bir söz kuarga da kuarga. Üzlerini biteriz. Bitti gitti. Nerseye o yaşlıların küterge. Niyetin pişlatım olur ben yaşıp dururum. Hazire, tuttali. Cemaat, ana. Güçleri kaytıp gireler. Ana. Gelemeyiz buna mesele bir Yürgensiz yigitler, yürgensiz. İziniz ne de yaşanabilmelersiz. Anarsa bulgan, nima yapsın? Bulgan, ana. Anlaşılmay? Hazır anlarsız. Oğlum Şamil, yana anlatıp birer üzler. Anlatıp durası yok. Ve kim namında yataydım. Tarak mı namında? Hatın kız tarağı. O yağışında ulen mine. Yara gitti, yara susma. Bana çıkar tapıp ayrılarını görsetmişler. Mana. Tanısın mı? Tanıyım. Kimneke? Burgalanma, kimneke. Artık Bike'nin tarağı bu. Koyalım. Dokta, mine mınsın tanısın mı? Mine mınısı için rahmet. Benim için dik kadirli istelik bu. Kimneke? Kimneke mi Ana Hazret Sırrı. Miniki? Mana bek aybat Hazretler hazır o'zingiz hukumingizni chiqarasiz. İyi dalından bir de Allah Teala yağmur vermeyin. Kaşıtkan yaprağına kurt düşken. Abidenin suyu kime? Su kime? Semihullah'ın tavuğun yabalak buğan. Semihullah tavuğun yabalak buğan. Ne yetti kul uyunda umur kurgenler. Bu hallerini kendin kasefetini bilesin ağa. İzgi kayıp tağında Xudayı kızlımız kuyuptırdık. Bir tuğan gibi tatlı yaşayan avdaşlarımız arasında nizaklar. Atalullu gibi gürleşip duran kişiler birbirisi zutka bile başladılar bir cemaat. Kimler alar? Biz kayıtkışı dost bulup da biz kayıtkaşkına düşmanlaşıp gitken kişiler. İmeli ağay bilen Şafik mi? Atalullu gibi geçegenler kayısıları? Kuşerbay bilen tekme sakal mı? Sen Bekki bilen Tarak turundasıyla. Hem zina kılıp yürüyoruz. Bekki bilen Tarak mı? Sen Şafik buren aşağı bure kurgensin. İşinin nişik bulganını bitsin. Özün körüp turdun. Senin nişik itip pınakka gitip barganını men tau başından körüp kaldım. Nişik itip menin suğa yığılıp düşkende sen körüp turdun. Tuzağını bik arzan kurgansın. Biz anda köp idik. Cemaat bulay omuz açıp dursanız bu jitken kızlarınızını erkilge koşup nikahsız iterler. Cemaattan sesiyletip durasından bunlardan ben veredim. Bir gayretlenme güzeliminde. Bu sizge 18. yıl tüget. Samasılka yıl uyma. Cemaat, avuldaşlar, şuşu, xımiriniz boyu qonunuzda işken takması sakalını yapmışsınız mı? Uyat kayda. Avuldaşlar, komsomol namusim bilan and etib aytam. Bizning g'aybimiz yo'q. Agar bizga shonlisiz ekan, ana Kusherbaydan so'rag'iz, u sizga diristini aytar. Sira Kusherbay. Cemaat, Goyas, Toraklı da, Pekini de, Tiligariyatın tuğdırganda yuvalttı. Anısın, varımız da bile, üzemiz Anlaşıldı Kuşerbay. Takva sahavını ürkütkenlerse Tarak tepekide tügül. Alarını ürkütkenlerse artel bulup çıktı. Lakin bile bu kalık, irte müstün mü? Var bir artilge kireşek. O dürüst nerse bu. Şanlarız bu taşyanlarga. Şanlarız bu iblislerge. Cemaat, avuldaşlar. Ertil buluy cemaat, ertil buluy. Kulaklar bizni erketmesinler. Men Ayazgulov bilen silahdım. Ayazgulov ayta, eğer de avulda ertil bulup, günah bulup işleseniz, hükümet sizge maşina, traktör bilirdi. Men Ayazgulov'a aşaram. Cemaat, Allah'a tapşırıp, üzüm birinci ertilge yazılam. Ayazınım, İlyas, yazınız Ali İbrahim Zeyğiz'ni birinci itip ertilge hazırlığa yapın. Mine ikinci tip yaz. İlyas,
Маз мені үшінші. Ana, şunu yurt. Көшербай, içmasam sen de hadi şol takma sağavlar үйünde yaşamısın. Min baribir ularning uylarında narsa bor, narsa yo'qligini bilib turib. Nishik, Shafiqning kichkina mana yaşama. Bilasim kelsa, kecha Shafiq qola bozoridan bek zo'r foyda deb qaytgan. Ertaga do'stlarini jinab qunog'i yuzdirashaq. Unda kimlar bo'lajak? Ularni mana kelgach ko'ramiz. Shundan Көшербай. Ular andi majlislarda o'zlarining hukmlarini chiqaralar, turli kishilarga qarata. Shundan. Mana shunda men aytam sizdirmagina tinglab yotsam, ularning istirlarini bilib bo'layindi. Shap fikr bu. Lekin unda nishik kirasing? Ular hozir meni uylarına yaqin yibermaylar shol. Qara. Amina menga ularning uyine kirib qolib bo'lmaymi? Botirlarni yetsa bo'la. Olabayga sizdirmagina o'tib ketsam, onda endi nishiman o'sha qiyin bo'lmas. Itlari baylanganmi? Itdan quturib bo'la. Sizg'iriqni olib chiqamda dirasa qo'ya olimda ketam. Amina eshik oldida o'tgan vaqtda biroz baxtni sinab qaraga to'g'ri kelaydi. Bo'ldi yigitlar. Aytamiz. Tavakkallak. Hazrokmi? Hey. Yarayotgan. Olaysa, men ketdim. Hey, ayda, bizda oshiqma. Oshiqma g'oyas. Aybat tavakkallak bo'lmas bu. Ey İlyas, qo'rqoqlik bor senda. Biz hozir ularning iziga tushdik. Xalq bizga yerdi. Agarda shu kelish, bir natijaga erishmay kelishda qoldirib ketsak biz bit dushmanning kuchini orttirib qoldiramiz. Agar ilattirsalar, agar shunda yotganda tutib olsalar nesa? O'chog'inda o'tirirlar. Sening o'laman kimga hashar? To'xta. Nishlabal sen meni mutlaq ularga tegish deb sanaysan? Sen har vaqt yor yoqasına yaqin borishga matashasan. İlyas tug'an. Yor boshidan yig'ilib tushib deysan qoldi bitali. Har vaqt oyoq ostingda og'idil to'g'ri kelmas. Yari. Bo'ridan qo'rqsang, o'rmonga bormaysan. Men ketdim. Qo'yas. Men seni jibarmayman. Bo'lay bo'lsa, mening yo'limda tag'in bir kirta ortdi. Qo'yas. Sen meni onlarga tilamaysan. Menimcha sen meni. Qo'yas. Yorlaysa. Menda kam. Tavakkallak. Ketdik. Hayda. Bir narsa de ko'rinmayman da. Oqara kel. Oy. Oqara deb ko'rmay. Hayda. Yana ish qo'yar. Borda biz degancha. Qo'ya yashirinamiz. Sen kostiraman, mish ortinaman. Mish boshina bo'lsa, aybatroq bo'lar. Naq Көшербай aytgancha o'tib yururlik tugul. Durust. Onda yon tarasaga da yaqinroq. Ayda. Tavakkallari qo'yas. Ketdik. Qo'yas. Bunda narsadir shimirdi. Qara. Narsa bor. O'tinni yondiraylik. Bunda birini ko'rinmay. Ayda. Qara. Bunda narsadir yoltirib qo'yas. Olari bunda. Zatvorga o'xshagan. Qo'ya ko'rsatali. Qo'yas. Abres bit bu. Shimilta. Qo'ya berali. Mana ishmasam bu tovash. Naq kinodag'isha. Qo'ya ber. O'rna qo'yiq. Qara.
тагын нәрсәләр бар? Монда иске мускыдан башка бер нәрсә күренмәй. Кемдер килә? Ya Allah, ya Kerim, ya Rahim. Biz günahlı bendelerini rahmetinden taşlama Rabbim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Toktale. Balları eşmedim iken tatıp karayım hele. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah. Estağfirullah. Belki de yok. Uyudum oldu tereze. Ni koymadın beri şey. Biter miken, bitmez miken, sönmez miken bu ışık. Oy Allah'ım, tege ajdaha gelin gelip kırgançı, tezirek kine çıkıp gideyim hadi. Topta, tamam birazcık işim alayım hadi. Ah, bilen olgını. Ubırlık karışık. Namazlık üstünde namaz okup oturası uğruna. Urlap balışıp yatasın, jir-jirengiş nerse. Düş hele, düş buradan atıya düşürmez burun. Düşmeyeyim. Sınav kunak varayım diyeniydim, gelin. Kunakka diyen de meselem eybet ezberlediler mi kendiyi? İmansız. Aman tuba. Bu nahlet. Kulağımızdan massana şu kadar bırb olmasan. Kulun şergini. Karabaşına, kartuba. Hay, balış esi gelgen bilenmin. Bik eşilesen, işirir nerse tabırmam yesine it muhtemle. Yılda kırdamasana ne işini kara. Hay, nerse şerekilerin finansına tırala bir bana bak. Ana, meşitten kortlar koytak. Üzgün bulmasını da kortlar koytak. Yaksız karşık. Bana minanın namaz okurga kirgen desem, urma balışıp yatar. Mene jir-jirengiş nerse. Toktele. Mishkedagi bolni shumirib bitirmagan mikan qortubir. Anakayim jonim, 50 yortisini hali tushirganingda bilen. Oh, imonsiz. Ya Allah. Ya Rahim. Ya Allah. Bunda rahat ekan. Soğuk şey ekan. Açık. Seni kendisine ettiler. Qarşıq degan bula. Qarşığın ana mishkadagi bolni yortisini shumirib bitirgan indi. Ey canım, ey. Kimdi? Avval canım. Yarıyalık ko'rib qoldim. Ko'rmasam vallahi mishkaning tubine kadar shumirib bitirgan bulayı qortulet. Bunlar gelin Allah saklasın, Allah saklasın. Karar gelin. İşekni yabala. Şivin masar kırması. Şivin degan bula. Qarşığın işitmesin degan indi. Karar gelin. Şeyni bakşa hazırlısın mı? Bilmegen buluğu. Eytesinler üzerinin bakşada şey işkeni yok. Biraz şöyle bir tivası var. Karar gelin. Masası teberek buldu ahırı. Dağın bir minder alıp birsen şey. Ne seni minderin mi? Gelin. Neyse. Yak. Nerse bilesin, Sokulaşmasa. Nerse sıra bilmek kalganım var. Canım. Sen yine geçirdin turasın beni. Urnum cennette misin? Sana nerse kiregim bilmeyim benim. Ya kortlaş. Yetip durur bugünge. Vakit ol tugul, unutma.
Unutursan şeytan kızı. Biri şunda teharet bızdırıp, istiharal tuş görmekçiydim. Bilmezsin, elle beri kızı, elle jumahuru, yeri şunda yaka kaldırıp. Kadın, öyle yıkıp da gittiğinde şeyşege çıkarsın mı demekçiydim. Estağfirullah. Kim var anda, kim o? Şeyşege durasın mı demekçiydim. Yoklarsın sizin bilen. Elle aşılandı da indi. Bir minut yoklap alırga gerek yok. Kunak var da deyin. Uzağının kunaklığı nasıl yaşını kunak bıraksan kile. Çıkmışsın lan ey. Tünkemetiyim mi? Sassan. Bu ne işmasam, işitmesen işit. Elle bizi maskalaytırışın jüri kılana var indi. Yuri bulsa bu kadar ustaşılar almazlar idi. Toda kimdir ki ellettiğin nasıl da yaşı kunak diyenleri yok. Onsı birazdan kile dediler bit. Kile. Dizlerine bollarım çalıp alayım hadi. Tuttale, ellettiğe kortuğumu tağın kırgen indi. Oh, kortuğle, tağın kırdın mı gelirsin ya? Ne kaçırın vattan, kahar kırı. Bir tamamına baş bulalmadın bir kuvaşına. Şık diz bol, kuvveni bilesin bir kuvalı kesinler. Uğurlu, şuşun bir tamamına basında, uğur ağzına varıp kırsan kahar düştü. Kuzuna yukarı, bak. Bütün işini bize yazdı Alkaş. Eti! Safrası. Kildiler. Hatın. Eksintüyle salsın bitkesiyle. Kile. Neyse bak. Neyse. Bırakmak yine tam hazırlar. Ulan iyi hazır. Hatın. Evde tizire kesirler. Kapından sürüler kildiler. Kutem indi. Koya, olup çıkana. Hatın bayağı. Gel, iş vakitinde. Karabe. Neyse bak. Hatın işegen bu. Anam şu böyle bitirgen, anam. İyi bir entere. Eydeks efendim. Eydeks. Rahmetliyiz efendim. Otur. Eydeks. Yol ayağı. Eydeks tutursan efendim. Eydeks. Güzellik ha. Vay. Rahim et efendim. Rahim et. Sovet durag ol. Kooperativ degan bo'lib, tovarını bir destek kişi topşıra. Bilsin edi ol mena kooperativ kibetindagin. Aytsin ya. Fayda ortak desin ya. Billahi gazim sizga qaraganda foydani ko'proq keltiraylik. Nega? Siz bit foydani o'nga bo'lasiz. Aminani Sovet bilan ikkagagina bo'larim. Sen kulma. Kelashak ko'rsatir kimning ko'proq foyda keltirganini. Sen ulug'ana nizamini qara, Nizamining obisi zo'runda. Kisep aldım uçtirak Danyada dasırak Toşlama. Alim Ulduz, ayda totale. Aşağıs konaklar, veremeşlerden ağız itigiz. Dost tugul hin Şefik. Kurkak kuyan hin. Alim ol. Ana o tanavdары gitmegen iki malaydan kurkup turahım. Aşını getirme Alim ol. Alar aşını getirgende büyük çitken. Kullarım kıskartam eliminalarının korkma. Hin hireni bu turahım. Ular şirte. Bilem, bütün dünyanı bulgata olmalakasızlar. Eğer de iş olar degen çabarıp çıksa, eti,
Bağırın bizge kaput. Ул имәлиләр, тешсез ибрайлар безгә көн күрсәтә торган кешеләрме? Ана, бу шарбайны эшләде. Судка бирде. Кызма улым, кызма, монда акыл белән эшләргә кирәк. Әти, bağırым, яшьлегеңне искә төшереп берне күтәрәл. Ярар, бисмилlah. Агай, улар менің бисәмді құлымнан тартып алдылар. Хатта судья қорқып тұра олардан. Комсомоллар берген жалы болғас, текшірме ярамай тей. Штраф бұл хала түлерге туры келер тей. Артық бике, уларға арқаланып аяқ тірәп тұра. Біте кинжәнің астын іске кетірәбет ол мәтке. Isken sağımda kulum elekken yuğalının. Ey Alim ol, meni korkak diyen bulasın. Benim bir şemni tartıp alsalar mı? Ati, bağırım, benim hatımga birersi kol salsa bitmeni bilesin mi? Yok. Artık bike var benim bisem bulur. Ya benim koynuma, ya yer koynuna kirer. Balmalarga bildirmem. Oğlum, бар әлі ишікні қар әлі. Хатын қыз жамағат тыңлап тұрмасын. Була. Ол малайлар біздің үшін бек қорқыныш малайлар. Алар ауыл халқын өз жақтарына аудара баралар. Ана жиын ярлы ябаға аларға еріп, артель бола баштады. Мына хүкімет аларға атлар, машиналар беріп тұрса, ең яқшы жерлері бізді кесіп алырлар. Имәлілер, Ибрайлар ауылға баш болып алсалар, жәһәннәм, нешләргә қошасың сен әти? Бірәу өлмей, бірәу күн көрмей деген сөз хақ сөз. Бірәу бәхетлі болыр үшін, бірәулер бәхетсіз болырға тиіш. Алла шулай язған. Аларға күш, аларға ерек білу. Өзімізге өзіміз қабір қасым деген сөз. Нешләтіп соналарын әті? Бұна нәмә қарак. Ұланға Улым, бар әлі миші артынан тігі дұшманға яқын барым мишағына дүміктіре тұрған ебін алып шығады. Білем, Хазірети. Міне, улай бірігіз біздің құлға. Ұлықпағыз, тұрмаға. Не болсаны? Вай, Оязға суғылған балта уазы Ираққа яңғырады. Үзәккә қадар барып ишетілді. Тірәліп тұрған ішлер бірдәм хәрәкәткә килделәр. Ибрайлар, Имәлиләр, Искәндәрләр хәзер барысы да әртелдә. Хәтта минем аби да әртелдә. Әртелебез Агидел исемле. Күчәрбай совхозда. Ул тормышын курбан итә язып, авылга беренче трактор алып кайтты. Ә минем бүген калага укуымны дәвам итәргә китеп барышым. Артык бикә дә минем белән китеп бара. Ләкин мин üzülеп сөйгән ярым янында да шат күңелле була алмыйм. Йөрәгем тулы сөю сүзләрен аңа әйтә алмыйм. Жан дустым Гаяз истәлегенә хыянат булыр төсле. Ey, балалар, китеп тә барасыз міне. Үзегезне зорлап, матурлап, затып та булмады. Рәнҗемәгез инде. Нишесен менә? Эш истә туры килде бит, эш истә. Гаяз да исән булса. Әйе, безнең өчен җаныгызны кызганмый тырыштыгыз.
Зур рахмәт сезгә Агыйделдән. Тагын бер кат әйтеп калыйм алтын. Зур рәхмәт. Ярый. Безгә кузгалырга фатиха бирегез. Хушыгыз, авылдашлар, исән-сау яшәгез. Ибраев абзый, безнең кенҗәне дә Онытмабыз, сеңелем. Укып беткәч тә үзебезгә кайтыгыз. Ягъни сау булыгыз, балалар, сау булыгыз. Туктагыз әле, туктагыз. Утсыз калабыз бит. Бер-ике генә шырпы йөреп китмәссез микән? Мәгез, Ибраев абзый. Сүндермичә саклагыз. Борчылмагыз инде. Сез кабызган утны сүндермәгез. Сез Галескар Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театры артистлары башкаруында Мирсәй Әмирнең Агыйдел дигән әсәре буенча куелган спектакльнең радио вариантын тыңладыгыз. Спектакльнең режиссеры Марсель Сәлимҗанов. Рольләрне башкардылар. Гаяз, Наил Дунай, Ильяс, Халим Җәләл, Артык Бикә, Рәмзия Хисам, Имами, Габдулла Шамуков, Күчәрбай, Наил Әюб, Ибрай, Хидаят Султанов, Низами, Сәлим Мифтах, Зоя, Асия Гали, Маһибикә, Фирдәүс Хайруллина, Пүлән, бюро члены, Рашид Шамкай, Шафик, кулак сәүдәгәр, Рауил Шәрәфи, Килен, Шафикның хатыны, Рауза Хайретдинова, Сахау, Шафикның атасы, Габдулла Фатхуллин, Сахауның хатыны, Гауһар Камалова, Шалмалы, Фатих Кульбарисов, Кажанлы кеше, Әнвәр Гыбайдуллин, Әлим Гол, башкорт сәүдәгәре, Әсһәр Шакир, Аязгулов, Ирек Бахман, Рахманов, комсомолец, Расим Салах, Зөлхиҗә, башкорт кызы, Ләлә Гыйләҗева, Малай, Фирая Акбар. Спектакль магнитофон тасмасына 1974 елда язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.